Gdje ste, ekipo? Nakon uspješne operacije pronalaska i čišćenja švedskog stola, krenuo sam u potragu za vikinzima. Strašni varvari sa čekirama i mačevima su ti u Djurgarden, reče mi u povjerenju recepcioner. Te ti ja ne budi lijen, pravac zapucah tamo da ih nađem. Tražio sam usput istinu u čaši kava sa ladački, pa sam u muzeju alkoholnih pića ispio dosta njih. A umjesto Vasi iz Đoletove pjesme čuo sam priču o jednom potpuno drugom Vasi. Uz to sam sazna i zašto je švedska mornarica služila za sprdnju ostalim evropskim pomorskim silama. O svemu ovome pričam vam u novoj epizodi na Mini TV-u. Gdje su ti vikinzi? Kroz Štokholm ih više nema, osim naravno u muzejima. Na Djurgardenu, koji još i zovu ostrvo muzeja, prva tačka mi je bio Viking muzeum. Očekivao sam klasičnu zamku za turiste, međutim, čim sam ušao, kada sam se vratio 10 vjekova unazad. Mrak, zvuci podivljalog mora, drveta koje ječi, vjetra koje šiba na dalekim nepoznatim morima. Vikinzi ovdje nisu predstavljeni kao filmski superheroji. Ovdje vidite i doživite kako su ljudi proživljavali brutalne zime, putovali mjesecima preko mora i živjeli život koji danas djeluje potpuno nestvarno. U jednoj od soba na tren možete da se osjetite kao vikinški kralj. Sio sam na prijestoj i stavio šljem. Jest da mi jedva stane ovu bolanđu od glave, ali dobro sad. Bradurina i šljem od mene za čas da praviše hogara strašnog. Leka Batov, vikinški pripravnik. Blagoš mene, ostvario mi se još jedan dječački san. Samo sam gleda da se ne pojavi kakav stražar pa da me ne pomete metlom ka Helga, čuvenog strip junaka. Dok sam prolazio kroz rekonstruisana vikinška sela i gleda brodove, razmišljao sam kako su ti ljudi prije jednog milenijuma živjeli na ovoj istoj hladnoći, uz isto studeno more i duge strašne zime. Možda baš za to da nas Skandinavci djeluju ovako mirno, organizovano i disciplinovano. Ovdje priroda jednostavno ne prašta haos. I to mi je bilo veoma zanimljivo. Način na koji Skandinavci poštuju svoju prošlost, ali je ne romantizuju. Ovdje dolaze familije s djecom da vide i nauče kako su njihovi daleki preci živjeli. Nema pretjerivanja, nema hollywoodske priče. Neko je glavom platio za ono što se desilo Vasi. Bio je to ponos švedske kraljevske mornarice. Najveći brod svog vremena spreman da brani švedsku krunu i njene podanike. Opremljen sa 64 topa, biranom posadom sastavljenom od iskusnih morskih vukova i prekaljenih boraca koji su slavu stekli u brojnim pomorskim bitkama. Zadovoljni kralj Gustav sa svitom i hiljade ljudi sa obala pratilo je Vasino porinuće tog sudbonosnog 10. avgusta 1628. godine. Nikom ni na kraj pameti nije bilo da će ujedno pratiti njegovo potonuće. Kitnjasti brod sa mnoštvom ukrasa bio je previsok i pretežak, pa ga je vjetar nadomak Štokholma nakrivio na stranu. Voda je prodrala kroz otvore za topove i nakon manje od pol ure od porinuća Vasa je završio na dnu mora. Vijekovima je zbog toga švedska mornarica služila za sprdnju ostalim pomorskim silama. No, 330 godina kasnije Šveđani su iz dubina štokholmskog arhipelaga izvukli ostatke slavnog broda. Izvukli, rekonstruisali, pa oko njega sagradili Vasa muzej. Od nacionalne sramote napravili su nešto čime se cijela Švedska diči. Da, Vasa muzej je danas najposjećeniji muzej u Skandinaviji. Ljudi iz cijelog svijeta, njih skoro 1 milion godišnje, dolaze da vide čudesni brod, ali i da saznaju o brodogradnji, opremi, oružju i načinu života na ovom brodu. Sve su to marljivi Šveđani napravili kako valja i trebuje. Da nam je njihova pamet, vjera i upornost, gdje bi nam kraj bio? Po čemu se Nordijski muzej razlikuje od Vase i Vikinškog muzeja? Ogromna zgrada na ulazu u Djurgarden ne krije ratne priče slavne kraljeve i vojskovođe. Dok Viking i Vasa pričaju priču o moći i istoriji, Nordijska muzet je mjesto u kome možete vidjeti kako su živjeli obični ljudi. Sve je prikazano onako kako Šveđani to najbolje znaju. Sistematično, sinhronizovano i svedeno. Svaki sprat muzeja prati 2 vijeka istorije Švedske. Svaka epoha je prikazana smjerom. Laganom šetnjom razgledate sobe, pa možete vidjeti kako su uređivali kuće, slavili praznike, što su oblačili i kako su preživljavali duge zime. Kako su se pokućstvo, nošnje i kućne potrepštine mijenjale kroz vjekove. Od mračnog srednjeg vijeka sve do dana današnjeg. Nema boljeg mjesta da shvatite način života i mentalitet Šveđana.
da razumijete odakle dolazi taj njihov minimalizam, smirenost i potreba da sve funkcioniše besprekorno. To nije estetika za Instagram, to je način života. Manje buke, manje haosa, više reda. Vjerujte mi na riječ, nemojte propuštiti da obiđete ovo mjesto. Jeste li ikad čuli za referendum o alkoholu? Pa Šveđani su se izjašnjavali da li su za potpunu zabranu alkohola ili ne. Te davne 1922. godine bukvalno je bila dilema piti ili ne piti. Prvo ću da vam pričam o Spirits muzeju, a na kraju ću vam reći i koji je bio ishod ovog neobičnog referenduma. Jeste li do sad imali prilike da Skandinavce pogledate u oči i glasno izgovorite magičnu riječ skål? Ako jeste, onda ste sa njima sigurno uživali u dobrim travaricama i kvalitetnim pivima. Skål je tradicionalna švedska zdravica, ali je koriste i Danci i Norvežani. Tako mi barem rekoše u Spirits muzeju. U Štokholmu se našao muzej na čiju postavku nemam apsolutno nikakvu zamjerku. U pitanju je Spirits muzej u kojem se čuvaju piće iz raznih krajeva svijeta. I realno nema boljeg mjesta da razumiješ Skandinavce kroz ono što oni piju. Muzej je smješten tik uz vodu na Djurgardenu i više djeluje kao neki modern bar ili galerija nego klasični muzej. Dok obilazim sale, pažljivo pratim postavku. Minimalizam, dizajn, tišina, sve je baš onako skandinavski. Ali ono što je zanimljivo jeste da ovo nije priča samo o alkoholu. Ovo je priča o kulturi, navikama i mentalitetu ljudi sa sjevera. Sazna se kako su Šveđani kroz istoriju gledali na piće. Od tradicionalnih rakija i akvavita pa sve do danas poznatog strogog sistema kontrole alkohola. U ovom muzeju ima jedna sjajna dodatna opcija da za 13 eura kupite ovakvu karticu, ubacite ovakvu uređaj i možete da dobijete 4 vrste različitih domaćih ili internacionalnih pića. Znači za cijenu jednog prosječnog pića u kafani možete da probate 4 vrhunska napitka, da li švedske, da li iz Irske, Škotske, Južne Amerike, Australije, kako god. Izbor je na vama, a ja idem sad da vidim što na to imaju specijalno u ponudi. A najbolji dio je degustacija na kraju. Realno nema smisla završiti ovakvu storiju bez isprobavanja skandinavskih pića. Za šankom je barmen nasuo 4 čaše piva i počeo priču o njima. Vele, najbolje se uči kroz praksu. Akvavit ima baš jak, specifičan ukus, totalno drugačiji od svega na što smo mi na Balkanu navikli. Vidimo kakva je ovo njihova travarica. Miriše lijepo, a vidimo kakvog je ukus. Lijepa travarica, mogu mi. Odmah mi je bilo jasno koliko klima i način života utiču čak i na ono što ljudi piju. Sad da se vratimo na slavni referendum. Tisnom većinom od 51% izglasan je prestanak prohibicije. Šveđani su mogli nesmetano da se vrate slobodnoj konzumaciji alkohola. Ipak je država preuzela kontrolu nad prodajom alkoholnih pića, pa ga u Švedskoj možete naći samo u specijalizovanim radnjama po izuzetno paprenim cijenama. No, brojne zabrane i visoke cijene nemaju baš puno efekta. Vikendom Šveđani udare brigu na veselje. Alkohol se prodaje kao lud, a pijanih ljudi ima na sve strane. A onda od ponedjeljka ponovo red, rad i disciplina. I tako u krug iz nedjelje u nedjelju. U narednoj epizodi nastavljamo da otkrivamo tajne švedske prijestolnice. U Štokholmu imam nevjerovatan susret sa zvijezdom iz Bosne i Hercegovine. Tražim statu koja ima konstantnu temperaturu 37 stepeni Celzijusa. Obilazim najstariji open air muzej na svijetu. U sutom se borim za što bolju poziciju sa koje pratimo zalazak sunca. Završna epizoda serijala o Štokholmu riješit će nam i dilemu. Da li se u Švedskoj i dalje prikazuju čuveni švedski akcioni filmovi? Pratite Travel Ekine avanture na Mini TV. Like, share i subscribe.